кайғылы сүйерджілер күн давамында олып кешкен эсас вахиялар хаберлер яйыны айдынлата студияда мен Левиза Сейдбилялова чалышам бүгін программамызда. Бүгін Devlet Şurasының депутатлары бір қачияны қанунлейханы қабыл еттілер. Devlet Şurasының янында миллетлер ара мунасибетлері бойынша комитеті ишлерінің нәтижелерін шығардылар. Ялтада Русия хараманы Алиме Абдыннановаға бағышланған бокс бойынша турнир олып кечті. Қырым мұсылманларының дини идаресі кенжелер üçün байрамны тешкил етті. Қырым парламентінде Қырым Cumhuriyet Devlet Şurasының 4-cü sessiyanın 2-ci toplашывы olub keçti. Toplашыв çerçevesinde mebuslar 2-ci okuvda boyle kanun leyhalarını kabul ettiler. Қырым Cumhuriyet'in emek veteranı unvanı verilmesi hakkında ve Қырым Cumhuriyet'inde beden terbiyesi ve sport bundan da gayrı olğan kanunlarga Қырым Cumhuriyet'inde belediye hizmeti, devlet ya da belediye mülkiyetinde bulunğan toprak damartalarının verilmesi ve bir kaç diğer toprak münasebetleri akta kanunga denişmeler körsetildi. Қырым парламентарийлері Қырым Cumhuriyeti boyunca içki işler naziri Sergey Abisov'ның polis xadimleri ve içki işler organlarının diğer boysunganları hakkında esabatını ve Қырым Cumhuriyet Sayıf Palatası reisinin Anatoly Zaichenkov'ның idarenin 2015 senede faaliyetini hakkında esabatını dinlediler. В 2015 году МВД по Республике Крым выполнены поставленные задачи по обеспечению безопасности граждан, защите их прав и законных интересов на территории Республики Крым. Bundan gayrı halk ile saylanganlar GİBDD idaresi reisi Anatoly Borisенков'ның malumatlarına dinlediler. Bu avtomobil nakliyesi gayradan kayıt ettirmesi için belgelengen müddet yakınlaşkanlığı ile bağlı vaziyet hakkında malumatlar oldu. Ввиду того, что перерегистрация транспортных средств проводилась на протяжении этих 2 лет, возникали некоторые моменты с перерегистрацией транспортных средств, которые в первую очередь были связаны. Вы помните, остро стоял вопрос по транспортным средствам, которые сначала не перерегистрировались у нас лица, которые управляли по доверенности, лизинговые и кредитные. Значит, было принято решение о том, что эти транспортные средства на основании 399 постановления Российской Федерации мы стали регистрировать. Мы перешли работать на усиленный режим, поменяли подразделением РЭО работу, пересмотрели регистрацию транспортных средств, пересмотрели внутренний распорядок и стали осуществлять работу в данном направлении. Bundan gayrı mebuslar birinci okuvda kiraga alıngan içtimai cihetten kullanılgan evler ve bu maksatlarga ayrılgan toprak damartları cedveliге koyuluvu hakkında adlı kanunleyhaga kol tuttular. Hasan Bebulayev, Alişer Alimov, millet için. Қырым Cumhuriyet Devlet Şurasında bugün milletler ara münasebetleri ve sürgün olunğan Grajdanlar Devlet Komiteti 2015 sene becergen işlerinin neticeleri çıkarıldı. Tasletlica muhbirimiz Ayşe Şulakova Ozlev Hasındam devam etti. Қырым Cumhuriyet Milletler Ara Münasebetleri ve Sürgün olunğan Grajdanlar Devlet Komiteti'nin reisi Zaur Smirnov yapılgan işler ve bu yılga planlar akta maruzda ile çıkışta bulundu. O kaydetti ki, Kırım'da milletler ara muhabbetlik temin etmek sahasında bir sıra normativ hukuki aktlar işlep çıkarıldı. Yarımadada yaşayan halklarının tilleri, medeniyetleri ve urf adetleri saklanılması ve inkişaf etmesi boyunca tedbirler, halkara konferensiyalar geçirildi. Halklar Dostluk Evi ve İsmail Gasprinski adına medya merkez açıldı. Gelecekte Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin'in sürgün olunğan halklarını reabilileştiriu aktayımırı amelge keçirilüvü boyunca işlerinin devam ettirilmesi. Aprel'in 21'inde bayram merasimler olup geçmesi beklenili. Мы планируем к этому дню также заселить дом на Фонтанах 90-квартирный и целый ряд других моментов. Не останутся без внимания, конечно же, праздник Хайдерлес 3 мая, общекрымский праздник. Я уже не говорю, что это просто крымско-татарский, мы уже традиционно говорим крымский праздник Хайдерлес. И это будет большое мероприятие. Я уверен, что оно опять же соберет не менее 40 000 человек, как это в прошлом году. Будет много сюрпризов, будет много артистов, много звезд. Mayıs'ın 18'inde Süren Demir Yol Stansiyasında Nevbet'teki memorial kompleks açılacak. Umumin kompleksinin yekinilenıvi 2019 senege planlaştırıla. Şimdi Cumhuriyet'te ekstremizmge ve terrorizmge karşı programa işlenili. Это будет государственная программа, и она обяжет практически все отрасли, которые сегодня существуют в республике.
именно принимать самое активное участие в профилактике и в борьбе с этим сегодня мировым злом. Cumhuriyet Nazirler Şurasının reis muavini Ruslan Balbek'nin yardımı ile Kırım musulmanlarının acılığı teşkil edildi ve geçirildi. 300'den ziyade insan kvota boyunca acılıkka yol aldılar. Cuma Cami'nin kuruculuğu yanıdan canlandırıldı ve işlerini becerecek şirket belgilendi. Не турецкий подрядчик, это наш российский подрядчик, который имеет опыт работы в этом направлении и который взял на себя ответственность за реализацию столь важного проекта не только для Крыма, но и для России, поскольку мы знаем, что сегодня патронат над этим объектом взял на себя лично президент России Владимир Путин, и мы знаем, что муфтий Крыма обращался именно к нему с просьбой начать строительство. Сегодня уже практически завершены все работы по экспертизе проекта, и работы начинаются полным темпом. Заур Смирнов айтқанына көре, якын вақытта федераль мақсади программа өмірге кечіріліп башлайжақ. Оның нәтижесінде Қырым татарлар топлу яшаған қасабаларда шарайтлер яратылажақ. Мескен құрыжылығы бойынша иш девам етежек. Айша Шулакова, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Ахмеджетте чөплік вазиеті бірінші проблемалардан бірідір. Каменка ве Ахмеджеттің жеварында ерлешкен районларға ел алып, бізім ұғберіміз Сабрия Халиляева вазиетінен яқынжа таныш олды. Каменка хасабасында шер чөплік полигоны ерлеше. Бу ерге бүтін Ахмеджеттен ве Ахмеджет районundan чөплік кетірелі. Оның умуми мейданы 26 гектар тешкилеті. Яқын яшаған адамларға чөплік шығармақ проблем дегіл. Яқын ве онайтлы. Ләкин ава қызып башлаған сон чөплік абалардан келген қоқу бір талай қолайсызлықлар ярата. Амет типа бу ерге яқын яшай ве сой ақрабалықның сағылықлары ақында қасеветлене. Даже перекрывали дорогу. Әлбетте, акиметке мұрачат еткен едік. Балалар сық респиратор хасталықларға оғырағанлары себебінден yol қапатылған еді. Трудовой ве суюн Аджи яни Денисовка көйлері арасында 300 метрлік yolның қысымы 20 ел девамында ерлі сәкенлерге чөплік топланылған ер кібі белледір. Yolның әкі чәтінде чешет құрыжылық ве құрмыш чөплігі яйдырылған. Полиэтилен пакетлер әтрафтаки тарлаларға учалар. Ерлі сәкенлер умют әтейлер бұл меселені чезмеге акимиет ярдем етер. Ну, сейчас стараются, берут уже. Шынды тырышалар, белки жештіралар бізденді яны кой шурасының рейсі умют әтемізге тәртіп әттілер. Трудовой кой шурасының рейсі Андрей Данюк білдіргеніне көре чөплік кетірілген ер қазайы алда бұлына. Мұнда тек трудовой суын әжі сәкенлері дегілді дегер көйлерден чөплік топланыла. Лекен ерлі иш адамларының ве сәкенлер ярдымы елі баяғы иш етілді. Силами наших предпринимателей, силами жителей данная свалка в настоящий момент окультурена, произведены строительные работы, окопано вокруг, чтобы нельзя было подъезжать, выбрасывать мусор. И поселение осуществляет вывоз твердых бытовых отходов на Белогорский полигон, действующий на сегодняшний момент. Ахмеджет шәһәр шурасы елбашчысының муавины Тейфук Гафаров айтқанына көре, Ахмеджетте ве Ахмеджет районында чөплік чықарылу мәселесі доғру елға қойыла ята. Ахмеджет районының мемур пайтағымызның en temiz ve nüminevi yerlerden biri деп адлады. Данную практику планируется распространить на 7 микрорайонов компактного проживания, то есть полностью будет решена проблема нелегальных свалок, которая возникает, и будет полностью вывозиться мусор, то есть данный вопрос будет исчерпан абсолютно нормальным легальным способом. Тейфук Гафаров айтты, ер чөплік толмасын деп, ерлі сәкенлер евелден чөплік чықарған идарелер или анлашма тізіп, оларны имзаламақ кереклер. София Шукурова, Сабрия Халиляева, Асан Зевадинов, Виктор Еланцев, Миллет үшін. Бұтын дүния сув күніне бағышланған илми-әмели конференция Ахмеджетте Вернадский адына Қырым Федераль университетінің құручылық ве мемарчылық академиясында олып кечті. Конференция кой хожалық сув или темин етілівіне энергия сақлаған технологиялы көрсетілігі или бағлы ве дегер меселелер музакер етілді. Қырым Жұмхуриет мескен коммуналь хожалық назерінің муавины Якуб Зейтулаев қайдетті ки бұса яш мутихаслар или ішленілмеде мұқтач. У меня своего рода такой к вам посыл. Именно выпускники НАПОКСа были авторами, были, скажем так, именно разработчиками каких-то новых технологий, различных очных сооружений, независимо от того, водопроводные, телеканализационные, которые мы потом впоследствии внедряли бы в Крыму и гордились этим.
Rusya Federatsiyasында Butun Dünya Suv Kunu adlı bayram 1995 senesinden birli kaydetili. Onun şarı suv bu ayat, eyalinin daimi artması ve sanayi istisalcılığının inkişafı suvun emiyetini yükselti ve onu horçalamak gerekligi meselesini keskin koya. Kırımda şimdiki dakikada suv resurslarının menbaları olarak özenler ve suvastı suvlar kullanıla. Kırım Müslümanları Dini İdaresi'nin hukuk merkezinde yanı Bayır Leyhan'ın en küçük iştirakçiler için bayram ötkerildi. Bayramda bizim muhbirlerimiz de bulundu. 4 ay devamında 3-6 yaşkaçı balalar maksus leyha boyunca geçirilgen kurslarga katlandılar. Anda olar İslam dininin temeli, Arap elifbesi ve birkaç ilahilerini öğrendiler. Okuf Marif Merkezi'nin İslam ilimleri hocası Feride Abdulganiyeva balalarda Arap tilini öğrenmege istidatları olganını kaydetti. Mında balalar Arap tilini öğrendiler. Onun için olar bizim dinimizni çokça sevmesi için biz küçük bayram teşkil ettik. Bundan gayrı Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayatını ve başka peygamberlerin ayatını öğrendik. Olarga bu ders olarak oldu. Balalar dualar öğrendiler. İnşallah hayatında işletirler dep oylayım ve yakın vakitte olar Kur'an'ı öğrenecekler. Bayramda balalar oyun şeklinde öz bilgileri ile paylaştılar. Ana-babalar ve hocalar pek memnun kaldılar. Bayramın sonunda balalar için tatlılıklar ve bakşışlar hazırlanıldı. Her bir Kırım Tatar ve Müslüman bala İslam dini bilmesi için bu kurslara katlamasını istedik. Ana-babalar aytkanlarına göre balalar kurslarga çok istek ile katnaylar ve endi algan bilgiler ile kullanıla bileler. Праздник очень понравился. Bayramını pek beğendik. Balalarının maşallahı var. Öyle küçük olup okuylar. Benim torunum elhamdülillah bütünle 2 rekat namaz okumaga da bileyim. Pek memnunuz. Böyle kurslar teşkil etken insanlarga çok teşekkürler. Hatırlatamız, İslam dini kurslar geçken sene noyabr ayından başlap Kırım ve Akyar Müslümanların idaresinin yardımı ile ötkerili. Dersler faydalı ilim leyha çerçevesinde Okuf Marif Merkezinde geçe. Gulnara Karimova, Dilaver Medjanov, Millet için. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde «Что, где, когда» serlevalı akıl yarışı ötkerildi. Mında Ali Okuv Yurt'un çeşit fakültetlerinden talebeler takımlarga bölünüp iştirak ettiler. Yarıştaki komandalarının kaysı teren bilgi sahibi olganını Fadime Seyitmamud bile. Bilgi yarışı Meskür Ali Okuv Yurt'unda ilk sefer ötkerili. Konkurs Tarih, Sanat ve Kırım Tatar Tili ve Edebiyatı Fakülteti tarafından teşkil olundu. Yarış 2 bölükten ibaret oldu. Bu yerde 10 takım toplandı. Jüri azaları da iştirakçilerinin cevaplarına büyük adalet ile kıymet kestiler. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversiteti'nin rektörü Fevziye Kubov kaydetti ki, böyle gibi akıl yarışlarının geçirilişi gayet emniyetli. Çünkü ilim bilgi çoğrağıdır. Elbette milletimizin geleceği oman bağlı bolar. Mına özünüz görüңüz, biz büyükten büyük bir mablag baylık çıkarmağa takatımız yetmez. Barıp bir yerge, barıp bir yerden barıp bir şekilde tutup almağa takatımız yetmez. Çıkıp bir balaban tribunalarda bakırmağa ona da davuşumuz yetmez. Bizim en esası akılımız yetmek gerek. Akıl tuldurmağa. Her bir tane Kırım Tatar ailesi, her bir tane Kırım Tatar kızçığı, oğlanı men istegim, demek cihanda herkesten akıllı olmak gerek. Konkursның tarihi ilimler doktoru Ali Okuv Yurt'ның doценті Vladimir Polikov alıp bardı. O ayta ki bu gibi yarışlarını ayırgan bir hususiyet bu fikir yürsetuvdur. İştirakçilerinin ne kadar bilgileri olganı biz için en ziyade emniyetli değildir. Biz için onların oylav kabiliyetini inkişaf ettirmek mühimdir. Biz iştirakçiler takım olarak yarışlaşmak maksat koyduk. Bakınız 6 insan ama bir karar çıkarılmak gerek. Kimgedir öz hurluğunu saklap diğer insanların fikrine boysunmağa gerek. Takım olarak çalışmağa ve birlikte karar almağa öğretmeye isteyimiz. Oyun iştirakçileri kimeri sorularga kolaylıkla cevap verdiler. Kimerleri ise biraz düşünmekni talep etti. Jüri azaları neticelerini çıkargan vakit iştirakçı ve misafirler için yırcılar çıkışta bulundular. Yarışta Kırım
татар тілі ве эдебияты, инглиз ве алман тіллері, журналистика ве дигер кафедраларындан тақымлар қатнашты. Ама бүгінгі ғалебені тарих кафедрасының талебелері елде еттілер. Первый раз собрали команду из незнакомых людей, потому что у нас... Біз илки келе таныш olmagan insanlar ile bir takım olarak çıktık. Çünkü bizde umumi olarak 5 tarih kursu var ve biz her bir kurstan bir insanı davet ettik. Yani özümüzni takım dep adlandırmak kıyındır. Çünkü biz bir-birimizni yaxşı bilmeydik. Biz mında hoşnutluk ile iştirak etmek için keldik. Biz evvelden hazırlanmadık ama çoxsu suallarının cevaplarını bilgenimiz bizni birinci yerge çıkardı. İştirakçiler ötkөрülген yarıştan memnun kaldılar ve ileride böyle tedbirlerde iştirak edeceklerini bildirdiler. Hocalar da akıl sınav yarışını an-anege çevirmege isteyler. Fadime Seyitmamut, Viktor Yulansov, Millet için. Ялтада 13-14 yaşlı osmurlar arasında boks boyunca Rusya Student Sport Birliği'nin birinciligi tantanalı surette açıldı. Yarış Rusya kahramanı Alime Abdınnanov'ın hatırasına bağışlana. Turnir Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurası'nın teşebbüsü ile ötkörülü. Mevzunu Mavile Eyüp devam etti. Kırım'nın ve Rusya'nın 14 regionundan kelgen 100'ge yakın sporçuları Artak adlı halkara bala merkezinde güçlerini sınadılar. Yarışın açılığı Kırım Tatar razvedkacısı Rusya kahramanı Alime Abdınnanova'nın cesareti hakkında vesikalı filminin taqdim etilüveli başlandı. Tedbir devamında Artak merkezi ve boks boyunca Rusya Student Sport Birliği'nin arasında işbirlik anlaşılması imzalandı. Bu yarış Rusya kahramanı Alime Abdınnanova'ga bağışlanğandır. Bu yaş kız cenk vaxtında cesaretlik gösterip Sovet Birliği'nde yaşagan halklar için atta canını verdi. Bütün Tatar halkımız ona çok teşekkür ediyor. Şunun için bu turniri geçirmeye karar aldık. Балачıklarımızını affetmek göstersinler ve devletlerimizin vatanperverlerini olsunlar hep bu yarışta biz köşeyiz. Sayıl Mudafa 126. bölügünün arbi orkestri o çıkışlarının toplanğanlarını kuvandırdı. Finalga çıkmak için 14 sportçu kureşti. Lütfi Asanov Novosibirsk'ten kelgen sportçu ile kureşip galibeni elde etti. Yaş genç bildirgenine göre Cumhuri turnirlerde 20 yarıştan 18'inde zafer kazandı. Rakibim güçlü edi. Doğrusunu aytsam kıyın edi. Bir şeyge bakmadan rakibim galibege ve ogge ıntıla. Halkara sport ustası, Kırım Gençler Cima takımının idmancısı Vilenset Osmanov 17 yıl devamında boks sport çeşitinin uğraşa. Onun talebeleri umum Rusya ve Cumhuri yarışlarda iştirak etip bir sıra mükafatlarga nail olalar. Bugün de onun talebesi Razmik Hachatryan rakibini yendi. Talebem elbette beni kullandırdı. Başta gerekli şeylerini yapmadı. Lakin son ozunu etki aldı ve bu galibeni o kazandı. Men çok memnunum. Men zaferini kazanmak maksadını koyam ve buna erişem. Men idmancıma oşamağa ve dünya çempionu olmağa arzu etem. Kırım Cumhuriyeti'nin sport naziri Georgiy Shystak sportçularga muvaffaqiyetler ve zaferlerini tiledi. O bu yarış Yarımada'da anenege çevrilir degen ümitde. Men 19 yaşındaki kahraman Alime Abdınnanova'nın cesaretligine dikkat ayırmağa isteyim. Bu kız faşistler tarafından vahşice öldürülgen edi. Yarış tamam bu kahramanın fedakarlığına bağışlanğanı tesadüfen değil. Mındaki gençler vatanperverlik ruhunu duyup böyle cesur, böyle güçlü olurlar. Yarış Mart'ın 27'sinde yüklenecek. Turnir neticesinde Kırım'ın Cima takımı teşkil olunması beklenili. Ümit etemiz ki bu takım Rusya yarışında Yarımada'mızı yüksek derecede takdim eder. Mavile Eyüp, Viktor Yulansov, Millet için. Ve bugünge bu olğan malumatlarımız edi. Millet telekanalından ayrılmanız, daima biz ile olunuz. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.